etwa mu nie I last week no me catch am so week ne e be long ankasa if say ye sha se na heat no e wo system no mu dada ye na ye papa Opambour the nation prophet ono ene Okatakyie beef na e koso e wo media no so na be 2 days na yante omonka e wo media no so teacher se ye dwen se esu ni na etwa na eno na enne ana page se Endo FM e ho aye soko nini na ene se Okatakyie Afrifa e wo no na na maame efre esimu na edwen se ne maame e be ka bibi afa ne ba no na nso ne maame e di heat foforo esan e di aba na ode mwaye kese abre Opambour chese o kiremu a nsam na emu odin ebusua for me ntimi enka nini na so mesre se e be hwe video no na ya yetie bi na bibi aboko de adominanti endo pai bunti bibi aboko na me kan wo skills na ya wo yese you would do oboso mesika na asheda bobe 15 fu anu afred yi ya azere obisa mama memo obisa mama ase awusiana yesi yo obi adome oba no wo se de ya abadam papa ya ekwe anya de ya ekwe ya krasi ni bema agoja mayu awusia where radio awusia radio so krasi ni bema pa de kotu tantai kotu no se ya cheta no ti sana kate mame oh agoja bro ote enobi otie bi abakase oh sabre na bi ofi ba no ba ma se na o se o radio so whatever want that want say na adwin say want say akasa of am only mo radio Debbie want no you say dia na wa friend na wo chia no na we ono radio super when ba from only mo radio eh mo na mo pe radio no fa na obey 9 months akwantu na for mo wo bi do mo 9 months yo ana from sa o kasa sen na eh Mogo ajimonzam kese we can ma shock abusuafo se wa wutene e course no chese na maame ne we tutu bi amane Opambour ankasa me de mintimi enke bidie nanso mesre se ye mesre se ne Opambour anasa Opambour e de reply bi ba Fatima me de ebebram e wa attention TV ha me kaisa obe subscribe to your YouTube channel na we mia notification bell no na ye the story for etuma won so onsa ebeke midi edi Fatima makra